Zdravo, moje ime je Ivana. U ovoj lekciji razgovaramo o logistici i transportu. Logistika je mnogo složeniji proces nego što se čini. Ona počinje mnogo pre nego što se finalni proizvod napravi. Čak i u najjednostavnijim lancima proizvodnje materijali se šalju proizvođaču, gotov proizvod se šalje centru za distribuciju, odakle dalje idu u skladište ili prodavnice kako bi došli do kupaca. Cijelim putem, odluke koje se donose važne su kako bi proizvod stigao čitav za cijenu koja je najniža moguća. Menadžeri za logistiku zaduženi su za različite odluke koje obuhvataju cijenu, brzinu dolaska proizvoda do finalnog kupca i zadovoljstvo mušterija. Kakve su to odluke? Recimo, oni razmišljaju o tome kojim prevoznim sredstvom će proizvod stići do kupaca, zatim u kakvom je paketu potrebno da proizvod bude. Također razmatraju i to na koji će se način inventar prazniti, a ukoliko su u pitanju globalne pošiljke, potrebno je razmišljati o zakonima uvoza i izvoza, tarifama i dokumentacijama. Proizvodi se ne šalju samo ka mušterijama, već logistika podrazumeva i pošiljke, dakle troškove koji mogu nastati i u drugom smeru. Treba se baviti i vraćenim proizvodima ili onima kojima treba popravka, a vreme je ključni faktor koji pravi razliku između vas i konkurencije. Dakle, potrebno je razmotriti sve deliće celine koju nazivamo logistika. Logistika zapravo nosi korist za svakoga. Mušterije dobiju ono što žele, kada žele i kako žele, a kompanije mogu da distribuiraju sa niskom cenom i minimalnom potrošnjom. Sada, kada znate delove bitne za ostvarivanje logističkog procesa, pokušajte da utvrdite koji od ovih delova je potrebno dodati vašem biznisu radi unapređenja.